I evo me nazad i shoppinga. Bili smo neplanirano u shoppingu i takvi shoppinzi nekako najbolje i ispadnu. Otišli smo u Smiths po jednu jedinu stvar i ta je stvar njegova omiljena, dobro nije igračka, ali znači imamo ovakav sličan ovome Dyson usisavač i on voli, kad ja usisam, on mene prati, on voli njega dirati i sve, tako da smo mi njemu kupili ovaj Dysonov kao igračku, jeli, pa se nadam da će mu se svidjeti. Ja se ispričavam. Nadam se da ćemo se svidjeti. Tako da, eto, bilo je 20 eura i mislim da je pojeftinilo, zato što kad sam ja kupovala nečaku isto takav, mislim da je bio 30. Sljedeća stvar je, samo da mi se ovo ne sluša, je iz Rossmana. Uzela sam mu ovaj kao Volkswagen kombi i tu ima, evo vidite tako, onda se ovo okreće i ovo tu se okreće i mislim da je baš fora sad njemu za to. Jer ima od moga nečaka nekakav mali autić isto tako na taj sistem, pa to mu se sviđa, pa smo mu uzeli. Čekajte da nekim redom da se to vama pokazujem, da ne idem s brda s dola. Što sam još uzela u Rossmanu? U Rossmanu sam uzela sam mislim, i mene je teško nagovoriti, teško žabu u vodu natjerati, kao ovu posudicu u kojoj možete jednostavno oprati voće. Eto, ajmo vidjeti kako to izgleda. Dobro, ja sam to sve pokidala. Dobro, uglavnom, 7 eura je bila, da jeftina nije. Ali evo ovako izgleda i ima rupice i to se meni učinilo baš zgodno za prati tako voće ili povrće, nije bitno. Onako neku sitnariju, na primjer borovnice, jagode, takve stvari, grožđe. Ovo je baš super za to, normalno onako kako nećete prati lubenicu u ovome. Dobro, što imamo još iz Rossmana? Iz Rossmana imamo još ovaj... A mislim, a to vam je to, kad dijete ima mene za mamu, onda ja kupujem, mislim, da se razumijemo, ništa to njemu nije prijeko potrebno, ali meni je to bilo baš simpatično i ono, ajde. Ovo je kit za vodu u stvari i ima 3 ove kao opcije i ovako izgleda. Koliko je bilo ne znam, iskreno nemam pojma. Tata je plaćao, pa u stvari li sam ja plaćala, ne znam, uglavnom, eto. Simpatično i uzela sam mu hrpu kašica, evo, iskreno. Ovo najviše voli, jabuka banana sa keksom, ovo je baš onako lijepa i ovo je velika staklenka. Njih imate za naći ne, u stvari ovo nije, lažem, ovo nije iz Rossmana, ovo je iz Millera. Znači imate ih za naći u Milleru i u Lidlu, možda su u Lidlu čak i jeftinije, ja ne znam. Uglavnom, jako su fine i ja sam probala. I sad imaju ovdje kašice, mislim to vam neću pokazivati zato što, ono, uzela sam možličice u Rossmanu, jer one druge što imaju smo pofarbali, ja ostavim to sve u torbi i onda po standu tražim možličice. I mislim da je to to. Sljedeća stvar je Primark. U Primarku nisam bila godinama. Sjećam se da sam bila jednom da sam uzela košulju, ali prije toga godinama nisam bila. I uzela sam ovo rasklopno čudo za sušiti veš. Ovo je bilo 4,5 eura. Čekajte, vama to samo pokažem kako to izgleda. Ovo je to sad sve nešto. Ne mogu ja sad to vama pokazati. Evo, uglavnom ovako izgleda i to se rasklopi. I ideja je da se može sušiti, a vjerovatno ga će ovi čarape. To, onda sam mu uzela ovu slatku duksicu, ona je bila, koliko je bila duksica? 4,5 eura. Evo, ovako sa Mickey Mouseom i sa, ja ne znam kako se zove ovaj pas. Baš lijepo izgleda, baš je simpatično i fin je materijal. Ona je malo na debljoj strani, ali ja sam to zamislila onako kao ujutro kad je hladnije ili predvečer ako bi nekuda išli. Ovo je slatki kompletić. Sa ovim rakom i sa palmicom i dođe još u kompletu ove hlačice. Ovo je bilo, koliko je ovo bilo? Ovo je bilo, mislim,
Ovdje piše. Ovo je bilo 9 eura. Da, 9 eura je ovo bilo. I stvarno nije loše, ne mogu reći. Vidjet ćemo sad kakva je, da li je veličina dobra i to sve, ali ovako je baš lijepo simpatično. I ono čemu sam se najviše razveselila su ovi body. Ovo su body, ja mislim, kratkih rukava. Ima ih 7 i bili su 13 eura. Evo, ja mislim da će to njemu biti odlično za sad, za ljeto. Evo da vidimo jedan. Ovo je baš lijepo smotano. Moram vidjeti kako su smotali oni ovo. Evo vidite, gledaj. Ovako. Eto smotano. Ovoga. Evo ovako, baš je lijepo smotano. Meni se baš sviđa to. I evo, super je. Evo, odličan. Odličan je, stvarno. Lijepi je pamuk. Lijepi je pamuk i lijepi je ovaj dizajn, baš je onako lijepo dječji, baš mi se sviđa. Za dečkiće je jako teško naći, u principu bilo šta, za curice je puno lakše, ali eto, uspjela sam naći ovo je veličina 98, da, ovo je veličina 98 i on kako ide, kako raste dijete, je li se mi je teže naći bodije uopće. To je to što se tiče, nije, lažem, ima još no, kako se zove, Primarku. Uzela sam ove, sad će se mama hvatati za glavu što sam to uopće uzimala. Uzela sam ove kuke za vrata, 3,5 eura su, evo ovako izgledaju. I to mi se učinilo baš dobro zato što fali mi mjesta da stavim njegov ručnik ili tako nešto. Onda će mi ovo biti baš dobro. Mislim, neću ja se to sve koristiti, ja sam kupila normalno 2 pakiranja. Mislim da ću samo jedan otvoriti, a drugi neka stoji. Onda sam uzela ove jedne kopče. Sad ja ne znam da li će te kopče biti dobre kao one iz Ikee. Onda je ovo bilo na sniženju. I ovo je bilo 3 eura sa 5 eura. Ovako izgleda kao limonovi u principu za led. Tako je barem pisalo da je za led. 100% silikon. Pa vjerovatno, mislim da normalno da je za led, pa nije za peć. Jako lijepo izgleda, pa sam ja to uzela jer ja kao želim imati kolekciju. Mislim kolekciju, ono kao želim imati puno izbora. Uzela sam kvačice, ne znam koliko su dobre, ali vidjet ćemo. One su bile 2,30 eura. Evo, klasičan. Htjela sam uzeti još jedno pakovanje, ali ono kao, ajde neću pretjerivati sa uzimanjem, jeli. I kašicom. Znači, Baby Vita i Hip imaju ovako ove voćne velike. Od drugih nisam vidjela iskreno, tako da je to. I ja moram to njemu van ponijeti kad smo, da se dijete, mislim ne moramo pojesti sve, ali da ima, da može se navesti od toga. I ovo sad pušta, čujete što lupka, to su sve kašice. I uzela sam ručnik mu. Evo ovako izgleda. Sad, ovo je, čekajte, sad ću ovo otvoriti. Evo ovako. Ja sam ga podrapala, nisam, dobro. Evo ovako izgleda, ima ovu kapicu. I ovako je, dole je ravan. Zato što imali smo 2 velika iz Pepka i s njima sam bila jako zadovoljna. Međutim, jedan je ostao u Sisku kod moje mame i mislim dobro nema veze pa što onda neće propast, ali sam ja uzela još jedan da imamo, jer ovi drugi što on ima su mali, onako za male bebe i ostaje taj još jedan što imamo jeli veliki, pa sam uzela ovaj je bio 10 eura i on je 80, ja mislim 80 puta 100 ili tako nešto, ne znam sad kako ima negdje etiketa je bila. Da, 80 puta 100. I to je to što se tiče Primarka. I bili smo u Douglasu. I onda kako se meni sad rođendan približava, dečko me pitao kao što bih htjela za rođendan, jer on ne želi meni kupovati, pa da se meni ono ne znam, ili ne svidi ili nemam pojma. Iako ja volim kad mene netko iznenadi. I onda me pitao šta bi ja htjela, no ja nisam znala više šta bi uopće. I onda sam došla na ideju, vidjela sam u Milleru. Latafa. Kahva. Ali se tak čit. Čekaj da namaknem ovo pakiranje.
Parfem je bio 30 eura. Ja sam toliko puta gledala te rilove o tim parfemima, čitala recenzije, tamo je kao kupit ću, neću kupit. I ajde da vidimo i da vidim ja šta je to. Evo ovako izgleda. Ono što im se ne sviđa u Milleru, ne znam da li je to slučaj u drugim ovim trgovinama, znači bili su ti latafa, bilo ih je više vrsta, stvarno bilo ih je brdo onih vrsta na policama, međutim, ja ne znam je li to ljudi naprave, ali oni naprave ti testeri nemaju onu kapicu gore i ne možete stisnuti. Ja ne znam zašto to. Tako da sam ja ovaj u principu, evo vidite, uzela na blef. Prezentacija je divna, znači ova flašica je fantastična. Ja sad mislim, koji sam ja uopće uzela, jer ovaj tester koji je za ovaj parfem bio, tako, nije imao tu kapicu, jer sam ja samo malo osjetila kao cimet. I ona kao, ajde taj ću. Divno miriše. Divno. Divno, jako lijepo. Ima nešto paprema u sebi. Ali lijepo, jako lijepo miriše. Nije prenapadan. Čekajte, sad ću ja vama pročitati. Note. Gornje note su cimet, kardamon i ginger. Da li ću se sjetiti gingera? Ne, neću se sjetiti. Ajmo dalje. Srednje note su praline, ošećereno voće, to je skandirano voće i bijelo cvijeće. I baza je vanilija, kava, tonka, benzoin i maska. Jako lijepo. Znači, savršen. Zašto sam ja osjetila? Da, zašto sam ja osjetila cimet, zato što je u gornjim notama. Evo ga, dijete mi se buni, jako lijepa ambalaža, stvarno mi se jako sviđa, jako je, prezentacija je odlična. 100 ml parfema za 100 eura, za 30 eura mislim da je odlična stvar. I ja sam jedan parfem našpricala u trgovini, jedan jedini valjda što su imali tester od te latafe. I znači, na prvo mi se nije svidio, onda kasnije, tamo neka za sat vremena, baš onako lijepo su te note došle do izražaja, baš je bilo jako lijepo. Jako lijepi miris, ali ovaj mi se svidio evo na prvu. Tako da, eto. To je to. Hvala vam puno na gledanju, pretplatite se ako već niste i vidimo se u drugom videu. Pozdrav!